Kad sad usporedim ove dvije stvari, evo da mi se niko u Hrvatskoj ne uvrijedi, ali jednostavno kad gledaš ovako kroz nekakvu povijest ili istoriju, onako Hrvati su 41. bacali kad su Ustaše tamo napravile svoju državu, 41. su bacali na Nijemce, Italijance i na one fašiste su bacali cvijeće, onda su 45. bacali na partizane cvijeće, onda su pjevali Ustani Bane Jelačiću, onda nekako su se oni uvijek su nekako išli linijom manjeg otpora, nema rata, nek je nama dobro pa ćemo mi onako pjevat svima sa sve bacat cvijeće kako koja na fakat dođe, tako prođe, a oni uvijek cvijeće na ove, cvijeće na one, ovisi koja je godina. Ali kad malo vratiš se natrag kroz istoriju, Srbi su nekako bili ponosan narod, oni su nekako uvijek su bili nekako inatan narod. Pa i u ovom zadnjem ratu ja ne kažem da je to opravdano, ali oni su tamo pozarobljavali one pilote NATO pakta pa ih tamo povezali, ponižavali su ih, povezali su ih tamo za one stupove, da ovi ne mogu odozgo bombardirati njih. Jednostavno su bili inatan narod, jednostavno i kroz nekakvu istoriju, oni su slavili nekakve bitke koje su izgubljeni, ali su išli i borili su se. Nisu bili podanici. Bar kroz istoriju Srbi nisu bili narod koji veže konja tamo gdje gazda kaže.